Ni Mena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti Perezida Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda ari cyo kintu cya mbere kiraje ishinga aho kuba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bamwe babivuga. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Mario Nofo, umunyamakuru uri mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse na X. Mu gace gato k'iki kiganiro aherutse kugirana na Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rutarajwe ishinga n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ahubwo rwitaye cyane ku mutekano warwo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati uramutse urebye ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo biri aho ari hose, kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi birimo natwe bo mu karere, barajwe ishinga n'amabuye y'agaciro yo muri Kongo, u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera. Arakomeza agira ati abo 99 nibo bantu bafite ububasha mu itangazamakuru muri buri kintu cyose bari kungukira kandi muri politiki mbi ya Kongo, ndetse birashoboka ko abo bantu aribo bafite imigabane muri ibyo bigo byashinzwe bigizwemo uruhare na Tshisekedi. Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari icy'amabuye y'agaciro, ahubwo ko icyo u Rwanda rufite ari ikijyanye n'umutekano. Agaragaza ko bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze ku mabuye y'agaciro muri iki kibazo. Ati icyo cyaba ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kugaragaza ko amabuye yose u Rwanda rugurisha ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushyikirizwa na bimwe mu bihugu byirengagiza ukuri rukagerekwaho ibyo bibazo. Nyamara aba bahirengagijwe ko ibihugu byombi biherereye mu gice kimwe, ndetse ko amabuye adatandukanywa n'imipaka yaciwe n'abakoloni. Ubushakashatsi bwagaragaje ko u Rwanda ruri mu gace kabarizwamo amabuye y'agaciro kazwi nka Kibala Belt, gakungahaye ku mabuye y'agaciro y'amoko atandukanye. U Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bicukura amabuye menshi nka gasegereti kuruta Wolfram, kuko buri ku mwaka bacukura toni ziri hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10. Reka dukomereze no hanze y'u Rwanda, aho abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bateganya guhurira mu nama idasanzwe mu minsi iri imbere kugira ngo bumvikane niba ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacyurwa. Umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzurira ingabo za SADC mu bigo bya gisirikare biri mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake niwo wasabye ko zasubira mu bihugu byazo kuko zidashobora kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko gishingiye ku makuru y'icyahawe inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ishobora gushyira iherezo ku butumwa bw'uyu muryango mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu 5 muri 16 bigize SADC birimo 3 bifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Malawi ndetse na Afurika y'Epfo, tariki ya 6 Werurwe 2025 byahuriye mu nama y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitegura raporo. Ibiro by'umunyamabanga mukuru wa SADC biherutse gutangaza ko iyi raporo izagezwa ku bakuru b'ibihugu bazitabira inama idasanzwe iteganyijwe ku itariki itaremezwa, gusa ntibyasobanuye ibikubiyemo. Ikinyamakuru The African Report cyasobanuye ko mu nama ya tariki ya 6 Werurwe hatanzwe igitekerezo cyo gucyura ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bazigize imfungwa z'intambara bica amarenga ko ntazazaho ubutumwa bwazo bufite. Ubwo abasirikare 18 ba SADC bari bamaze gupfira mu mirwano yabereye Isake no mu nkengero zaho, Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yategetse ko abasirikare b'igihugu cyabo bataha. Perezida Cyril Ramaphosa nawe yaciye amarenga ko Afurika y'Epfo izacyura ingabo ziri mu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande agaragaza ko igihugu cyabo cyiteguye gukomeza gufasha abanyekongo kubona amahoro. Tanzania nacyo cyavuze ku giti cyacyo, ariko Perezida Samia Suluhu Hassan nk'umuyobozi w'akanama ka SADC gashinzwe umutekano k'uyu muryango yagaragarije mu nama yo kuwa 6 Werurwe ko uyu muryango uzakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Reka dukomereze mu gihugu cy'u Burundi aho dusanga inkuru igira iti abanyamurenge basanzwe ari impunzi mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Bujumbura bakomeje gusahurwa ari nako bafungwa bashinjwa gukorana n'umutwe wa M23. Byatangiye mu minsi ishize ubwo M23 yigaruriraga imijyi ya Goma ndetse na Bukavu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo ingabo z'u Burundi. Abanyamurenge bafatwa i Bujumbura n'abakurwa mu bice byo muri uyu mujyi batuyemo, ndetse amakuru avuga ko abafatwa babanza gusahurwa bimwe mu byo batunze bikozwe na polisi y'u Burundi. Bamwe mu bafashwe batwawe mu bice bitandukanye bafungirwa ahatazwi, mu gihe abandi bajyanwa mu bashinzwe iperereza muri iki gihugu bashinjwa gukorana na M23. Leta y'u Burundi ihakana gufunga bariya bantu. Icyakora amakuru agera kuri Bwiza avuga ko abenshi muri aba banyekongo bafunzwe bamaze gusahurwa ibyabo, ndetse ko hari abatanze amafaranga menshi ndetse basabwe kwishyura mu madolari kugira ngo badafungwa. Amakuru kandi avuga ko mu batawe muri yombi hari abatangiye gufungirwa muri za gereza nkuru zitandukanye zo mu Burundi zirimo iya Gitega, Muramvya ndetse na Ruyigi. Amakuru agera kuri Bwiza avuga ko guhera ku wa mbere no ku wa kabiri bafunze abanyamurenge barenga 30. Andi makuru agera kuri iki gitangazamakuru avuga ko ku wa gatandatu tariki ya 8 Werurwe inkambi zibarirwamo abanyamurenge muri Ruyigi zazindutse zagoswe n'igipolisi cy'u Burundi kinazishingaho za bariyeri ku buryo nta washoboraga kwinjira cyangwa ngo asohoke. Dusoreze kuri ino nkuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inama yari guhuza intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abadepite bo muri Amerika iherutse gupfuba. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ko yashyikirije ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo biyifashe gutsinda umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu n'iya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo Amerika n'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byemere gufasha Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gufatira ibihano M23 n'u Rwanda. Perezida Felix Tshisekedi yabisezeranyije gucukura amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi yahishuye iri sezerano ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru Ruth McFarlane wa New York Times cyakozweho inkuru yasohotse tariki ya 22 Gashyantare umwaka 2025. Ikinyamakuru Jeune Afrique kuwa 7 Werurwe cyatangaje ko mu minsi ishize abayobozi benshi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiriye uruzinduko muri Amerika kugira ngo baganire na Washington kuri iki gitekerezo cy'amasezerano. Nk'uko cyabisobanuye, aba bayobozi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner, akenshi bari kumwe n'abahuza bo muri Amerika, gusa ngo izi ngendo zateje Washington urujijo n'uburakari. Tariki ya 6 Werurwe 2025, Perezida wa Komisiyo ishinzwe Ububanyi n'Amahanga mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika Brian Mast yahamagaye abadepite bagenzi be kugira ngo bahure n'itsinda rinini ry'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Minisitiri Kayikwamba. Ikinyamakuru cyatangaje ko byarangiye iyi nama yari guhuza izi ntumwa za Perezida Tshisekedi ndetse n'abadepite bagize iyi komisiyo isubitswe bibaza ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umujyanama wa Perezida Tshisekedi yatangaje ko iyi mitwarire iri guca intege ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe butegereje umusaruro w'umuhate bukomeje gushyira muri diplomasi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gushyira imbaraga mu gusaba amahanga gufatira M23 n'u Rwanda ibihano nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama ndetse na Bukavu tariki ya 16 Gashyantare. Igaragaza ko icyo cyifuzo ari ibihano byatuma ingabo z'u Rwanda ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Leta y'u Rwanda yasubije kenshi ko nta ngabo ifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yerekana ko iki kirego kidafite ishingiro. Leta y'u Rwanda yasobanuye ko ikirego cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigamije kuyobya uburari kugira ngo amahanga atita ku miyoborere mibi imaze imyaka myinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye intandaro y'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aha ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye tubabwira ngo mukomeze kugira byiza cyane. Turagira ngo dukangurire abantu batarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo nawe ukande subscribe utwiyungeho, hanyuma nawe ujye muri commentaire hasi utanga igitekerezo cyawe
n'abatarakanda like mukande like, mukomeze mugire byiza.